Friday ingke friends ong singtini hainai ketan jong notification alai friends ong sini omongke chini Tripura University otlangjang omongke direct regular tai permanent job friends ong o jaga non teaching staff group C tai group B post tongo o jaga friends ong ingke friends ong sini o jaga tamu post tong tamu busu vacancy tong oborno sungjo to dadarslane norok video pa sanai tong ni friends ong ingke sinoro ang je kisa vacancy kebang oborno thasinai friends ong sinoro laboratory assistant oro total tinta se post o jaga unreserved ekta ST ekta EWS ekta asukse friends ong ge oro sini kaise tongo lower division clerk LDC friends ong oro 16 vacancy unreserved pasta aro ST rong bagai 7 SC rong bagai 3 friends ong ge sini 4 number multitasking staff tongo friends ong among total 15 unreserved 7 oro ST rong bagai 6 SC rong bagai 1 Ingkoro laboratory attendant total 6 o jago unreserved tongo 2টা ST tongo 2টা আর পরে SC tongo o jago একটা ge friends ong sung bini qualification busu nangnai bini age limit busu tongnai busung simi apply solinai exam fee busung marnai obrok sungjo to details nainai friends ong o jago apply khainani date ngangke friends ong sini 3 test tarik 3 simino engka start ngai sini 22 tarik January jora norok apply khaimanai ingke norok obo apply khaika angke written test exam marnai norok 15 February tai 16 February mane 16 February 15 tarik tai 16 tarik February 2025 ni o jaga o date norok exam reimanai ingke o jaga apply khaina thangke norok unreserved o jaga general OBC EWS boro 1000 khlai payment ma khainai ar pore SC ST rok ngangke 500 টাকা খলাইনাই পেমেন্ট খাইনাই আর পরে নরকনি এডমিট মাননাই নরক 31 জানুয়ারি ni pore নরকনি এডমিট মাননাই ইংগে फ्रेंड्स ong je post ni o jaga vacancy tongo a post ni na nangno qualification dok sasinai details o jaga फ्रेंड्स norok LDC ba lower division clerk ne na thanga ke norok bachelor degree norok degree complete nangnai je kuno graduation complete college ni nongkhojak nangnai norok engke norok typing test bo mara nangnai ni sawo norok type test marana jehetu LDC ni kangke type test maro aggressive no kai norok o jaga computer certificate marna je kuno computer certificate to hangke no nai friends ong oro age limit 32 ja hangke 5 year realization mannai hangke 37 jorate o jaga apply claim mannai hangke sinoro kugni to unreserved simisi kaisa vacancy friends ong sini multitasking staff o jaga to ST sini bo motamoti 15 ta total or vacancy tongo ingin norok o jaga just mading pass ngene norok o jaga apply khaimanai jar mading pass phanungkha ba ITI pass ngene bo norok o jaga mannai sudu mading pass ngene manai ITI nangya ITI simi bo ngene bo khaimanai mading pass simi ngene bo khaimanai ati kok sabani o jaga ombo 37 jorate norok reimanai gisini o jaga bota kaisa laboratory attendant o jaga motamoti vacancy tongo 6ta hai friends among hanke 12 science nawi norok pass khaine nangnai 12 science pass khaijak nangnai haige jodi 10 pass ngani pore norok laboratory technology ofano course khaijak nangnai omo age limit 37 jora ge friends ong oboni syllabus tai examination scheme rok norokno website o mannai ang norokno direct link rinai video description o ge apply khainani bo norok online apply ma khainai online khaijani bo ang norokno direct link rinai tai notification ni bo ang norokno video description o link rinai ge norokno friends ong take request khainai norok direct link mana musung khangke norok WhatsApp channel norok follow khaidi WhatsApp channel ang norok link rejak ingka asungno friends ong teise jotno no haina hai hambai